Ningependa kuchukua wakati huu kuongea kidogo kuhusu baba, kuhusu ugonjwa wa baba. Mimi Sifuna, njoo hapa jamani, njoo hapa. Bana befwe mulembe swa ukhesaneho kumulembe ko musakhulu wanga mati mulambo nanga bulayi eneno mulambo nanga bulayi ne baba amine eno mulambo nanga bulayi ese nise Sifuna omwana wenywe kwechilano khulira omusakhulu wanga mati sikila bele khomwaliria ne musima se kuendelea nende programu khumale ne family alafu khulosekho kabili kataru eneno mulomanga mulisi mulinywe nanu enywe nanu ne mulisi Sifuna mpaka mube discipline khulekhe family imale programu yefwe alafu khwichanano khunenyanga khumanye khuli Bungoma muli 1 term namwe muli 2 term mulisina haya khumale alafu huite khulosi. Tafadhali wale ambao wako hapa vijana wetu tunataka tu discipline, kwa sababu ukiniona hapa hakuna kitu itaharibika na hakuna kitu itanishinda, si ndio? So naomba tufungue tu hapa kidogo tu, ndio wale ambao wamekaa pale. Asante sana hawa vijana kwa sababu ya discipline wakule lunch ya Nairobi, si ndio? Tunataka discipline ndio tuweze kukomboa hii nchi yetu, itahitaji nidhamu. Asanteni sana, wapigie makofi bana. Asante sana vijana wetu. Haya, hata hapo nyuma tafadhali wale ambao mko ikisia efwefwe nga babana bewe sindu sya kwanza